Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito'y Nemars Studio. At do'y manay na sumangbay ti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag. Ti may sa apagayam tayo ng problema. Kaya nagkidkid daw iti pamalakad tayo. Kaya to'y manay ni kasin yung yung Ruiz. Nga may manan mang Ted Biag, ti may isa nga pakasaritaan nga ti Udina, ket ada parikot na nga intay tumet balakadan. Ti problem of the day, nickel lang, iti Pangasinan nga ina pinauluan iti basta kalbo napudno. Basta kalbo napudno kano, anya nga napudno nga tanga agayat. Sagudahin nga ti surat ti bagayam tayo nga nagpailingad iti nagan na pelang ket, kelang. Dear Cousin, sagbay man nga inak iburay ti pakasarita kasin yung kablawang kay man itinaragsak panagbibuyayo kanang iti amin nga padak nga mangsubsubaybay iti deto nga programa. Nang runa keng kakasin yung ken amin nga kaming iti Nemars Studio. Naragsak nga daw tayo amin sa ngapada. Nabayag akon nga agbibuya kadag iti programa yo iti Facebook kasin. May isa dati programam ti kanayon nga abangak ngano tsak makabuya iti live buyaek no makaawi dakiti balaymi ket umanay lang mangliwliwa kanya mangikat ti bannog ken stress ko nang runa iti panagtrabaho iti family business mi siyak ti kahera ti maysa nga panganan iti igid ti kalsada diti lugar mi kasin yung nga isut pang panganan dagiti kaadwan nga biyahero. Ket dito'y ado tinakalalagip kanyak. Ta dito'y nga nagamammo kami. Kadaydi kakaisuna nga lalaki nga na magpitik ti pusok. Isu ni Paulo. Ni Paulo kasinyong nga ididamo pay laeng nga makita ket agayata kun kenkwana. Edi sumungad pay laeng nga umay agorder iti kanen na kaduana dati pahinantena ta isukit dati nga driver iti truck. Sumungsungad pay laeng ket kasla slow motion di pannagnana ket matmatak ti nakatataer nga langana. Nakadaldalos akitaan gaputa kalbo awan ti buok na nga ad-adda nga ng pagwapo ken kuana sakit dying eyes dagiti matana ad-dadwa nga kalid na kaya di agisem, apaman nga makaasidag iti ayan ko kasin yung nakitak dagidag kakaurnos ken nakapurpuraw nga ngipen na. Kastamatan iti nalabatis nga bibig na. Kasla jak makakuti iti nagtugawak kasin yung iti taadan iti sangwanak ni Paulo. Kasla akla makakitkita iti artista. Niyarig ko kumakit kasla Derek Ramsey taadda basit barbas na ken bigote na nga nang pabrusko ti dating na kanyak.
Nang runa lang aruden kasinyong iti agtimek. Kas mala DJ titimek na. Perfect. Kasla perfect isuna lalaki para kanya kasinyong. Isuna laeng tadakkel ti tiyan na. Butit. Angem, awan ti anyaman na kanyak uray butit. Tauray no butit. Idita masirpat ko iti baba nga paset ti bagina. Kad gaputan nakapantalon iti nakipet. Makita nga da nagdugol. Ay, saan gayam nga pudno ti kunada nga nubutit ket basit. Sipod idin kasinyong kanayon kumeten nga padpadaanan ni Paulo iti umay na iti pestumi. Aging nga nakigtutak iti may sangal daw nagdaton kanyak ni Paulo. Kasla akla na ngatiw iti loto kadaydi nga gundaway kasinyo. Tadyaking pagarup nga agayat medgayam kanyak ti lalaki nga ayatek. Kat siyempre babayak nagpakiputak pa laeng. Narigat mat no ipadlaw ko nga damat panagayat ko kengkuanan. Ket kunak kengkuanan no talaga nga napudno ti gagar na. Umay nakpasyarin ni Jabalay. Ay kito na. Kasta unay ti ragsak ko kasin idita tinungpal na ti Karina nga umay nakpasyarin iti balay mi. Ket dito ko nang paniknikan nga napudno ti datdaton na nga ayat kanya. Ket kaday di metlaeng nga gundaway inaklon kon ti panagayat ni Paulo. Ket adu dagiti nagraragsak nga naglabasa mi. Iti lasod ti makatawen ken duwa nga bulan kahasinyong kasla akla tumtumpaw akanayon tunggal kaduak ni Paulo. Ang mapagdarikmat nga napukaw ti ragsak mi idita na aksidente ni Paulo. At saan nga naispal ni Paulo iti panaka-aksidente na kasinyong. Pimusay ni Paulo ket di min na ituloy dagiti arapahap mi nga duha. Nagsagabaak iti ipupusay ni Paulo. Awan ti rabii nga jak malagi pisuna. Awan ti rabii nga jak agsangit. Karingkadeng kon kaawan ton ti sabali nga lalaki nga ayatek no tinilaeng Paulo. Naglabas nga rod ti panawen kasinyong nabayaga panawen na saanen nga nagpitik ti pusok parit asinuman. Kalpasan ti sumagmamano nga tawen ket ni paylaeng Paulo iti ipitpitik ti pusok nupay nabayagan nga pimusay. Ket gapu tamanay nayunan ti tawen ko madanagan met ninanang kastamoten kad dagiti gagayem ko. Taamangan kanon no agbaakak sayang kano ti pintas ko. Nagado kanon dagiti nagarem kanyak nga pinaay ko. Nagado kanon ti sinayang ko kadagiti nagdaton kanyak. Adda dagiti profesional negosyante. Adda dagiti nasisingpet nagagaget. Agga po iti nasaya at a pamilya. Ngayon niya nga ron ti aramidek kasinyong no saan mo't ngagpitik ti pusok para kadakwada. Anya nga ron ti aramidek. No ni metlata Paulo
Ti adda iti kaunggak, ti adda iti puso. Diyak mo't mabalin nga suruan, ti riknak. Diyak mo't mabalin nga diktaran ti puso. Kadyak ni namnama nga dumteng tumetlaeng ti lalaki nga mamagpitik manen iti pusok wenno makariing iti nabayagen nga matmaturog nga riknak. Gabot iti maysa nga aldaw nakaganganar nga talaga daytoy pestuyo bes. Wen nga rod bes. Napintas kami ti location na. Iso ti paborito nga pagdagdagasan dagiti biyaheros nga panganan. Wen nga rod. Ni? Kanayon nga dabaro nga rupa nga umay mangan dito pestuyo. Wen ata, samat lang nga iso ti agbiyahe dito yung lugar tayo. Sa bagay, kas ko makadayta. Deta umay umasitig, umay agbayad siguro dayta. Itakla nga makita. Uwin nga ron. Ure siya, itaklaan mo't lang makita. Miss, agbayad akman? Mabit lang ta. I-compute ko lang naman natin kinan nyo. Apay nga kas na napamuleng-leng ka. Manong. Di ka ngamin napansin ni tay. Adi. Anya? Oy, api ko mga di mo mapansin ti best friend ko ket nakapinpintas. Ay, nakalikudak kami, nakasangwa kami ni Jibangir. Iso nga saan ko nga nakita nga. Napintas gayam ti kahera ti panganan nga. Di magasan mi. Ay, saan lang nga kahera iso na. Saan lang nga basta agtabtrabaho iso na dito eh. Iso da mismo ti aking ko kada ito nga panganan. Ay, dahil ti bayadam, no kwa, sir, amano? Ay, pasensya ka na. Kasla, saan ko kami nga mapagsusurot, ti araramidek. Nang rona, edi. Masirpatak tilapsat mo, ading. Ay, sikawit mano. Okay, tambe. Bes. Ay, amanong. Ading ko. Saan lang nga sikat na kaibaga daytan. Amin nga may mangan dito yung pestuda. Talaga nga, dayawin dati kinapintas ti best friend ko, nga ni Kellang. Kellang gayam tinagan mo, ading. Ay, wen manong. Di mo patpatsin dati best friend ko. Tilada nga sasawen na. Agpay sumuti ko na. Nga, napintas ka. Di ka nagpaison na, ading. Kasla gayataking kan. Ala, ni manong men. Ay nanangig ko daitan. Mabaling ka di nga. Magyam amuking ka. Ken, mabaling ka diti umay to agpasyar iti balayo. Ay na, namiado ka nangig daitan. Bes, kwa. Ay na, ibagam lata kami nin, bes. Anya day dyan? Ay na, manong. Nakadadon diti kaskeng ka nga nag-aram kini kailang nga best friend ko. Sa balya kadakwada, ading. Ay na, papada kailang manong. Anya kung pati pagpapadaan mi. Bes, tila ibagbagam. Kagpay sumad, bes. Agpapada kayo nga saan na nga type. Anya. Apay, anya ka diti type mo, ading kailang. Ay na, umuna-unay, no saan ka nga kalbo, saan na ka nga kayat. Ay, tila da bagbagamit, bes. Kadagpay sumet. Saan ka di? Nga kunam kanya kidi. Mailiw ka, Kenny, Paulo nga, boyfriend mo, nga tunggal makakita ka iti kalbo. Malagip mo yung suna. Anya? Ay, advice ko keng kamanong. No seryoso ka ti gandat mo, nga agarim ka dito yung best friend ko, umuna, agpakalbo ka, sa kanto pa nagpasyar. Tano, di ka agpakalbo, ay na, ibaga keng kaawa na pulos tinamnamam. Agpakalbuak?
Ahanyo pat, amo pat siya ni Suna mano. Akit saan nga dagas na ita? Basi banag. No lagi di iso ti makaited kanyak tinamnama tapno no maaklon na to. Ay, di ka pat siya ti best friend ko mano. Baam nagpapugis akto. Anya? Oh, alaman agpapugis ka mga rod mano? Oo na. Sige. Agpapugis akto. Agpakalbu akto. Nabaring no adanamnamak ken ka. Ading ken lang. Ala, mano? Seryoso ka? When? Seryoso ak. Tunggal mairana nga dati best friend ko. Ket adda tay agkursonada kanya kalalaki. Kanayon nga kasta ti bagana kadakwada ka sinyong ngano saan nga agpakalbo ket awan tinamnama na kanya. Sa bagay, adamot kinagpaiswan na dayta. Tatigapuna, no Adam tuman kasukat day di Paulo iti puso kasinyong ti kayat ko ket kalbo met laeng nga kasken kuana. No agayatak tumanen ti kayat ko ket kaday di Paulo nga kalbo. Tapno kasla si bibiyag pay laeng isuna. Tapno kasla nagungar isuna manibod ken ni patay ket nagbiag iti sabali nga bagi. Ipaypay sumad dagiti dadduba nga umay agarem ket agsidaaw ni nanang tunggal adaw may agpasyar kanya. Ngay asino day jay may nagpasyar king kaanak ka. Kuha nanang customer jay pesto. Ay naapo. Mas daawag man anak ko. Apay nanang. Basta daw may agarem king ka. Kalbaw. No saan nga kalbaw? Agsublin to nga kalbon. Anya? Nugas la day dinaudi nga nagarem king ka. No Jack Mariro, idi bulan. Idi na bulan nga. Kano daytan? Idi naudi a bulan. Dati saan mo ta kalbo nga nagpasyar? Anong kinabigatan na nagsuble kalbo mo tayng. Ay na, Jack mo ananang. Ay. Ibagbagam ka ding agpakalbuda tapto adanamnama daking ka. Ay saan nanang? Saan nga sakti may ibagbaga? Sino nga raw? Ninika Iso dagi customer mi. Kat kanayon nga agtambay jay. Nga ano daw may agarem kanya ki jay. Ibaga na nga agpakalbo. Kat umay agarem dito balay. Ay nagluko mo day jay yan. Kaya api ko mga kalbo. Tapno nukas la ka day di. Di musay nga kaayan-ayat mo nga ni Paulo. Nang? Ay, na Diyos ko ay anak ko. Nabayagan nga di magaday di Paulo. Kat madanagan aking ka. Anya ko matpakadanagan yun nanang. Kat malutitawan mo nanak ko. 5 iti 30, 5 iti kalendaryo, 33 mo. Api ko mga madanagang kay nanang, ubingak pa. Ay na, anya nga ubing. Amok anak ko nga, aging ga itadi mo pa'y nalipatan na pulos day di Paulo. Iso nga saan mo nga may kan iti bagim, iti gundaway nga agayat manoy. Tadi mo mo't pakawalan day di Paulo. Nang, anak ko, uray anya tir aramidam, saan mo nga maisubli day di Paulo. Ti kasayaatan nga aramidam anak ko. Luktam man ang tapusom para iti sabali. Kasla niya. Kasla jak kabailan nga
Nga da kasukat na ini Paulo nanang. Anak ko. Panunutom nga naragragsak, ita ni Paulo sa dinuman ti ayan na, makita na ka nga agragragsak. Naragsak ka kadi nga awanti. Kaayan-ayat mo, awanti katakunay na imunto iti biyag. Ba't banasig mo nanang? Ang imawan mo't kadakwada. Awan mo't kadagiti agar-arim kanyak ti. Pagpitikan ti puso. Wan atan mo't lata Paulo, ti adda iti panunot ken puso anak ko. Kanday ta. No saan na nakalbo ket kasla awan ti amor mo, awan ti panagustom. Nalagat uri mang kalbo basta sa bali nga tao anak ko, mayatak lata. Sapay ko man anak. Sapay ko ma. Ay na, makakatawa man kini Auntie Aya. Si kantuman kami. Basol mo ni ka. Nadlaw ni nanang, day takas na nga. Tanayon nga, kalbo di kiti umag-aarim kanya. Iso nga imbagak nga sikat tiga puna. Ala, aping impulong mo, bes. Kadagpay sumot. Ibagbagam ka di kiti umag-aarim kanya. Nga naskin nga agpapukis da. Tapno da namnama da nga sungbatak ida. Kadagpay sumet, saan ka di? Wanyag paiso. O, di ba, kung naktumet? Diyak mo ta. Parang kita kami kat. Basta kalbo na gwapo. Basta kalbo, nadalos nga kitkitain. When met kid di angin basta syakti kaya't ko long hair. Iso nga hagsupadi ta, best friend. Long hair? When, kaya't ko atidog tibok na. Tapno atidog majik, kwa na. Ay na, dayta ka man. Nakasaysayit ka nga talaga. Kadagpay suman. Asinong ti mga yati ababa. O. Agura ka, bes. Abay. Tumalyaw ka dyan daw. Ada sumungad gwapo. Ha? Asino? Dayta ni. Kalbo. Itak lang nga makita isuna. O nga peso. Itak lang makita. Damo na siguro tiyo may mangan dito eh. Ay, grabe, nagwapo. Ala, tak-tak der na pailain. Kasla na hindi Paulo lata. Nga kalbo, nga medyo adabarbas na. Sa butit. Bes, ang mga naison din na bayang ngayon uray mo nga kasukat na hindi Paulo. Ha? Uy, sika, advance ka ba't launay? Amangan mat no saan nga taga dito eh. Nga napadaan da lang. Kwen ngim urayem laing nga makita na ka. Kasano na da asawa na. Kat kasano no awan. Ay na, tilada ka. Nakakita ka lat kalbo nga. Kasla kataktak derday di Paulo nga kaayan ayat ko. Kasla ka man lang. Agragragsakan nga. Katwin anaragsakak para king kabes. Taadan namnamang adda kasukat day di Paulo. Tapos saan ka nga. Kanayon nga kasta nga naliday. Nagkunaking ka nalidayak. Talagamit. Uri no di mo aminin kanyak bes. Naliday ka iti kaunggam. Uri nakangiit ka. Agkat katawa ka. Amok nga iti kaunggam. May iliw ka met. Kaday di Paulo. Kayat mo met ten nga makamove on. Hindi ka makamove on. At sang ka lagip mo latamad day di Paulo. Di ba? Saan ka nga makasungbat? Tagpipeso ti ko na. Iso nga daytuyin. Amang ano iso daytuyin. Dayti summit din. Dayti destiny bes. Tilada ka. Ni, kimita dito eh. Timbak der bes. Masitigin. Wunag pa iso. Naimbagarabiin. Kailang. Naimbagarabiin man. Pipoy. Mabaling ka dito sumurek? Sige. Agtugaw ka. Tiamok no, ang angaw mula ti kunam itay. Nga anya, nga umay kapasyaren? When? Api ko mga panunutim nga ang angaw lahing timbagak nga. Idi damo nga makita ka. Agayatak king kan.
Kwa. Ay, ay nanang. At dagayang bisita ni Pipoy. Ay, kalbumot malain. Anya? Ay, kwa. Beb, amo pampansinin ni nanang. Anya ti ko nanang, kalbo manen. Awan. Kaslaan na amin. Mas daawla ni nanang, taday di naudi nga nagpasyar kanya. Kalbo mo't laeng. Dati ka din nga, kalbo ka? Ah, ah, Api, big deal ka din o kalbuak? Hang ka din nga kahit ni nanang mo nga kalbuak? Ay, saan nga problema dayta? Saan talatang nga pagsaritaan dayta? Ayun gaya. Chocolate para king ka. Uy, api nga nag-effort ka pa ilaing mo. Saan ko man? Saan na mabalin nga awan ti awit ko nga itid king ka. Sigurado ka kadi nga. Agayat ka kanya? Pipoy? Uwin, sigurado ak. Saan ko kumamat nga tinungpal ti karik nga umay kapasyarin ni tanong. Saan ka seryoso? Agayatak nga agpeso king kan. Kailang. Happy Mansari. Happy Mansari too, babe. Ay. Nagalisto ti aldawan niya. Uy nga ron. Saan ka di nga naikarimidi? Ti anya. Nga numadanunan ti may sabulan ta. Talagang nga nalagip mo pa'y dayjay? Uwi na. Tay di gandatek ti amumlatan. Nakunam nga awan pa'y makabulan ta. Kahit apay no da makabulan ta kunak. Ti kunam, natalgid to tirik na mo nga. Mangipaay ti amin-amin mo kanya. Inaibagak tayo tayo di? Oo, saan ka nga agin di? Kung kunaklaeng. Wen, malagip ko dahi din bagak. Kaya't nakadiasawin. Nakasagana ka itan. Nga mangipaay ti amin-amin mo kanya. Ti kinagpaiswan na Pipoy. Nabayag matan nga. Panpanunutig dito nga banan. Pasensya kan Ti kinagpaiswan na ket dayawin ka pa'y tinaramid mo. Ha? Nga pinagururay ka iti makabulan tapno laeng maitid ko ti kayat mo. Wen, ngamin pamaneknek data nga saan ka nga basta-basta nga babae. Nga to, inuray mo pa lang ti manual daw. Inamom nga imuna, no, napudnumed ti panagayit ko keng ka. Katsapay ko ma, napaneknek ak deta nga banag keng kan. Pipoy, kalang. Sabi ko mata, agnanayon to ti kinapudnom kanya. Ikarik keng kakil lang. Sabi ko mata, dinto agbaliw ti panagayat mo. Saan to nga mapasamag dayta? Agkarika ko ma. Nga dim to pagsangitin ti puso. Ikarik keng ka. Kailang. Urin tong kaanuman. Sikagat sikan to lahing ti babae ti biyak ko. Uri pungot-pungoten nak. Anya? Dangar mapungot ko. Lukwin nagsama yun. Pagkatawahin kalahin. Ngem, seryoso hak. Ipatpatig ka unay-unay kan lang.
Sige, nakasagana akon. Pipoy, nakasagana akon nga mangipaay ti amin ko king ka. Agyaman at nukasta lang. Rugi ang arudin. Galang. Magustok man dito panang himas-himas mo ta. Tatuktok ko. Magustok amin. Kasta matir aramidak idi kada idi. Anya? Awan, lipati mo din bagak. Sige. Ituloy ko nga rin timang romansakin ka. Sige, okay lang. Okay lang. Sige. Oreta natangkan mati ulog. Pasensya ka na, no? Medyo maitalmig ko dito. Sige lang. At idugmin nga roti ko. Kaya, okay lang, dita. Kasla ka lagi mimas iti bulang kristal, Gusto ka niyan. Sige. Di kan to pulos agbabawi ka lang. Sabi ko, Pipoy. Kat nakasagana at nga mangikalay sa akin ka itanyaman ng oras. Saan tapil nga apuraan? No iso tiket mo? No iso to ko nam? Sige. Ang imno agbunga na ito'y haramidin ta. Ibagam laeng. Uri sa din nga simbaan. Uri iti kaanuman ka lang. Ikasar ka. Pipoy. Galang. Galang. Kalpasan ta nga mangan dito restaurant. Sa dinupay tikait mo nga pagpasyaran ta, babe. Kwa? Dumagas tayo di parlor. Ha? Abay. Agpa-parlor ka di? Saan na siya? Adya? Sino nga ro tagpa-parlor? Ada ka di gaya mo di parlor nga papalanta? Sikat yung agpa-parlor. Anya? Abay. Kitni. Imatidog di kita buhok mo. Masapol nga pakalbumanin. Kwa? Apay. Api nga kasla naklaat ka. Bala ko ngamin nga paatidogan ti bukon. Api nga paatidogan ti buk mo. Isublik ko mati dating nga hairstyle ko. Anya? Api nga isublim ti... Saan ka di nga kalbo dati ti hairstyle mo? Saan? Nagpakalbuak lang ta. Napanak kami nag-apply di Manila. Nag-apply ka kas polis ang jackpot nakapasa. Bimagsakak mo ti medical. Aya. Jackpot di kaya dati buko. Nangatong nga kantsaw na kanyak. Uwi nangin kaya ko nga kalbo ka. Ha? Agim jackpot na kalbuak.
Nagpakalbo ak lay dit, gaputa ka sa pulan. Ngim, ti amog no sigod nga kalbukan. Nga nabayag nga isun ti hairstyle mo. Saan? Saan taman kami nga nagsaritaan day ta? Ba natati amog, kalbo ka nga talaga. Napeklan ka nga kalbo. Api ayan no kalbo ak no saan? Kaya ko nga isublik ti dating nga hairstyle ko. Dati, ababalaeng adabuok ko. Diyak kahit nga tika, agdanahin nga kalbuak, madibutin. Apa yung mga madi? No iba nga agpakalbo ka. Anya. Basta, dumagas na niya parlor. Pa-shave mo dahi tabuok mo. O yun nga, basta nagrigat nga pa ba? Anya nga narigat? Nagrigat ko nga pinatpatubo. Nagusarak pa digiti hair grower. Kat api namin nga, gusar ka hair grower. Baybay mo lang nga kalbo. Ta isugar ti kayat ko. So at kayat mo nga siya karot. Saan ka komportable nga kalbuak? When angin kalbo ka nga inayat ko. Kalbo ka, idinagaram ka kanyak. Kalbo ka, idinaklon ka. Una ta, kalkalpas laang dati pa nag-apply ko di Manila. Di ka nagpaiswan na, masikuranak iti kaawan ti buok ko. Basta, padasem ti saan ngagpakalbo, ni apay. Apay nga pilitin na kagpakalbo, babe. Saan nak awagan iti babe? Agi nga di kagpakalbo. Anya. Mas daawak man king ka, apay big deal king ka, dati pa nagpakalbo. Kaya urayan pa lang nga, urayan nga agtubo ti buhok ko, ta ijay mo to nga, husgaan no, mayat matla ti langak no, bagay mat lang. Baka kay kayat nakto no, nagtubo nga permiti buhok ko. Ay nadyak kayat. Agpakalbo ka ko na. Kay kayat ka, no kalbo ka. Ha? I-explain mo kanyak. Ibagam kanyak ti rason no apay nga kay kayat mo nga agkalbo. Agpakalbo ak manin. Basta, no di ka agpakalbo. Lipatin na klaengan. Ha? Pipoy? Adya? Dahil talang abanag? Pangisin-sinaam kanya? Basta, tandaan ti kunat. Tandaan ti saok. No di mo kayat, nga ramidin ti kahit ko nga mapasama. Agsi na talaengan. Ha? Nay. Manon nga rabi, anak ka nga kasla, di ka unay naragsak. Ken, gayam, ay nabeg nga, jak nakita ni Pipoy. Ni Pipoy ko dat. Awan nang. Apay, anak kinuha na. Nagsina kami nanang. Anya? Ti amok man no nasingpot day dyan nga Pipoy. Nadayaw mo't nga makisarsarita. Sigun king kakit. Isu ti kayat mo nga agbalin nga katakunay mo iti biyag. Idi ananang. Anya ayat inaramid na. Adda ka din asawa na. Awan mo nanang. Awan magayam. Anya ayat tinadagsin nga naramid na. Tapno isinam isuna. Awan nanang. Ibagam kanyak anak ko. Syakti inam. Mga numakatulong aking ka. Di na ngamin kahit nagpapukis nanang. Anya? Madi na kahit nagpakalbo. Saan ka di nga kalbo isuna? Una nang magtubtubo di ka ti buhok nan. Saan magayang nga iso ti sigod nga hairstyle na. Nga nabiit lang nga nagpakalbo. Nabiit pa nga nagpakalbo. Gaputa ka sa pulan na laeng. Kat anya ti problema. Kiti kahit ko agad agnanahin nga kalbo isuna. Nga anyat ko nana. Kat di na kano kayat. Ti kayat na kano isubli na ti dating hairstyle na. Kat jak kayat ko na. Pilitag di na kayat. Nga ori ni bagak nga agsina kami. Kat talagang di na kayat. Anya? Isulaang tinagsinsinaan niyaw. Gaputa di na kayat ti agpakalbaw. Saan nga basta-basta laing day tananang. Dakkel para kanyak. Big deal kanyak. Agpakalbo isuna. Taapay.
Kaya't mo nga kalbo isuna. Gaputa, kalbo mo day di Paulo nga kaayan ayat mo. Kaya't ko nga kalbo ti kaayan ayat ko nanang. Kaya't ko nga pakalbo isuna. Gaputa para kanyak. Para king ka. Makitkitam ken ni Pipoy day di Paulaw. Saan nanang? Anya nga saan anak ko nalawag nga kastati riknam. Nalawag nga kastati kay papanan ti amin. Amin nga aramidam. Uray di kiti agaram kang kakitagpakalbuda. Ayat dalaan nga maadaan nam na mga maaklon mo ida. Sakit ita. Kaayan ayat mon ni Pipoy anak kao. Kit inamin mo pa'y kanyak nga dan napasama kyo. Sakit ita. Gaputa dinan kayat ti kalbo. Gaputa kayat nang isubli ti dating nga dabuok na. Insinam. Kitwan na nang takayat kong harod nga kalbulat ang agnanayon ni Pipoy. Tapno anya. Tapno bakit kitam lataday di Paulo. Uray no saan mong ibaga uray no ilibak mo anak kao. Dahil ta tinalawag nga makitkitak nga rason. Nana. Aging ga ita. Adda pa'y laang ni Paulo di tapusom. Iso nga tikayat mo. Tikayat mo. Aglang langamot lata nga Paulo ni Pipoy nga kaayan ayat mo ita. Ay na anak ko. Saan nga napudno ti panagayat mo ni Pipoy no kastater aramidam? Ang napatigmat ka ni Pipoy na ngim napatpatag pelaking kaday di Paulo. Dahil ta tinakalawlawag anak ko. Anya di rami, di kinanang. Kiti aguray ka iti kaslakin Paulo nga kayat na nga kalbulat ang agnanayaw. Di ka mo't maawatan. Angin, jakit, mailiwak ni Pipoy. Malagayam. Hindi makisarita ka na. Urnusin nyo dahi ta, relasyon nyo. Agpakumbaba ka, agaputa si kamot tinagbigdot anak ka. Angam anya. Mabuting ka. Nga amangan ano saan to na kalbo ni Pipoy nga kaayan ayat mo. Mamin pinsan tumutan nga malipatam dahi Paulo. Dakam mo nanang. Dakam mo. Kit no di mo kayat nga malipatan dahi di Paulo. Saan mo nga pilpilitin ni Pipoy nga agpakalbaw? No kayat mo si Kanti agpakalbaw? Anya? Agad? Kayat mo nga ay mga makakitkita kat kalbo nga kanayon. Total, kanayon kamat nga agsarbeng si Kanti agpakalbaw. Ninanang mo. Saan nag-agang angaw anak ka? Anang Pipoy, ayan, nagkikinuayo. Uno saan? Ibagam kinyong-nyong taison tagpakalbaw. Uwen ka sinyong mailiwak ngagpaiso kini Pipoy. Ang dati amak ko, ngano ipalubos ko, ngagpatidog ti buok ni Pipoy ket makasanayak ton nga saan nga kalbo ni Pipoy ket amangan no saan kun ton nga matungpal ti kari kiti bagik nga iti agdanayon ket saan kun to pulos nga malipatan day di Paulo. Amangan no mamin pinsan ton nga malipatak isuna ket day talaunay ti kabuting ko. Numabalbalin ko makat saan nga mapukaw ni Paulo day di Paulo iti lagip ko. Angem ni adda kay pelagayam di tananang Ay wan ading dinggag data. Kita data isursurat mo kiniyong yaw. Ay na unfair ken ni Pipoy day takasta. Nga ti kayat mo ket malaglagip mo tulata day di Paula o reno da kayon. Ay na anak ko. Aging nga di mo lipatan day di napalabas.
Di kan to pulos makamove on. Na, ala, di mo iyuray nga maminpinsan nga mapukaw mo ni Pipoy. Di mo urayan nga adda nga agsagabakan to nuduwan ton nga kalbo. Di mo to malipatan. Aguray ka na nang apay. Seryoso ka di bagayo nga ibagak kiniyong yung agpakalbo. Ay si kaano ibagam. Bagay na nga ta. Diyakan mo damagin nyo kadagit agbibuya. Anong taramidig na ron kinipipoy na. Ay na imbagak mo ka nagpakumbaba ka. Ayusin nyo dayta. Palubusa mo nga agpatidog tibuok na. Tapno malipata mo day di Paulaw. Kung saan siya nagpakalbaw. Ninanang nga kaagdamag kan akadagit na viewers ni yung yaw no anya ti kapintasan nga ramidan. Alagpa kasi king arudin nanang. Dakay man ti pagdamagak mga kasin yung anya ti rumbeng aramidek. Tapno maaklon ko latta, uri no saan nga kalbo ni Pipoy, ang imaddan to lattay tilagip ko day di Paulo. Nga saan nga unfair kini Pipoy, nga uri no laglagipek sagpaminsan day di Paulo, day di first love ko, ni Paulo nga kalbo. Ang imbaka no may kawaak, ta saan nga kalbo ni Pipoy kat baka pagapaan min tumanin no pilitik ngagpakalbo. Ay na, nagrikat kasin. Balakadan dakman kasin pangaasi tulungan dakman, iwanwan dakman, tabareng no malaganan ba si tiriknak, ken malawlawagan ti panunot kung agdesisyon, nanya ti aramidek. Ira kung tagyaman kadagi di makaited di balakad kanya, kadagyaman akmet keng kakasin ti anos ken layeng mo nga nang ibasa. More power to your program and God bless everyone. To'y mahilig iti kalbo no. To'y agay ayat iti kalbo apagayam mo. Kailang iti Pangasinan. Alright mga kasin, dito nga ti pakasaritaan ni Kailang nga intay nangigan, kan intay nga balakada ng mga kasin aya.